Kei te muia tētahi o ngā hapori o te hiku o te ika, e te timi o ngā tono a te tokomaha e hia ana ki te rongo a Māori hei patu i te ngau a te kōwhiori. Kei Kaitaia te Māra rongoā e kia nei ko te Māra whenua o Tuia. Ka tuku rongoā Māori rātou ki ngā kura me ngā rōpū o te hapori. Anei rā te pūrongo a Harata Brown. Kua rite te hinu me te wākihi, hei whakaora i te iwi. Kei konei mātai e Tuiria Māra whenua ki te whare rongoa, hei whakarite wetahi o ngā rongoa Māori mo tō tātou nei hapori whānui, mo ngā whānau o te hiku o te ika. Today we're doing kawa rub or a pani that we can use on the chest and all that sort of things. Tēnei a rākau he tītoki, pai mo te diabetes. Koe nei ko Tuia Māra whenua he pito whakatōpu i ngā kaiwhakau i ngā rongoa Māori o muri whenua. I love it because it's helping our people cure themselves, helping my tamariki. If they get a cold, kumaraho, honey and cranberry syrup. Because it's kawa, I add all those honey and cranberry to make it a reka. Nō reira, he mahanga ngā rōpū e hihi ana ngā rongoa. We made 200 packs for the local kura here at Te Rangiā Niwaniwa. 200 packs went out, bang, one day. And only a few days later we had to make another 100 packs up. But we're having trouble finding the glassware, bottles and stuff like that to keep that up, so we're sort of been put down on the slow at the moment. Nā ngā kaiwhakau rongoa Māori pēnei e nei hautupu a te kaupapa nei I whakaarahi ake. Mai tō tātou nei whaia viv body, he wahine rongo nui o ngā mātauranga rongoa, anō hoki ki tō tātou nei pāpā, Papa Te Kai Makiha, Dr. Bruce Gregory, kei a rātou te whakaaro, ko te rongoa, te oranga, mō ngā matenga katoa. Tēnō pai ora mo ngā mokopuna, mo te whānau, ka haere mai ki taku whānau, and they pātai. Any rongoa whai mere? Ai. Ai marika ko ngā hua o te tai ao o tāne mahuta. Hei hāpai ki te whakaora I te whānau, hapu, iwi anoki. Harata Brown, Te Karere.